I'm here inside Adeste de Guilmo's studio. Sir, daghang salamat sir nga gi-invite me nimo diri sa imuhang studio ha. Away sa payan. This is such a beautiful Pleasure. This is such a beautiful place, you know. It's very kaning secluded. Unya paghuman na daghang mga kahoy sa gawas, unya diri sa sud. It's filled with all of your beautiful paintings, a lot of antiques. This place has character. Unya I can imagine how somebody like you would be able to kaning come out of this room with a work of art, because this is very conducive to kaning art. Akong pangutana nimo siguro first, sir, is this: when did you start painting in this particular studio? Kano sa man ni nagsugod imuhang studio diri? Kaning studio nako, this was built in 2010. Okay. So when the studio was finished, kaning area, this room, because we have two rooms here. The first room there on the other side is really where I paint. But this place before wala na siya roof. Open ra ni siya nya kaniya tong gisawog na to, yuta ni diri. Wow. Pero na kaning wall, kaning semento nga wall. Tamnan ako ning mais. Wow. Mais ba? Nga naman. Mga naman ito ta grocery, di ba? Kita mataga ng mga seedling. So yan lang nako, mais. Kaya nindot makita na sa litrato. Itubo bito na. Ana ra kada kong mais. Really? But anyway, himo na namong soup. but kani open is siya. 2010 is siya. 2010. So why did you decide to build a studios like this? Unsa may imong thought process niya nganong why is it designed this way? So ang importance sa studio, ang artist doon nag-studio kay it becomes a place where you can contemplate, makapamalandong ka, and then thinking of your painting alone, maka-focus ba ka. So to me it's like a temple. So this is where I pray, where I perform my prayers. So this is where mo gini akong lugar diri. I can meditate here. So before I paint, there are things that I do, and then kung kapuyan na sa kong painting, this is the place where I listen to my records. I saw your vinyl collections there, and I also play my ukulele. Yeah. I sing to myself. So it gives me this form of trance nga mahimo maka-relax na ako. Then after a while, balik na pag painting. So muna akong routine diri. After sa in the morning I come here, and then tanawan ako sa akong angay buhaton. Then after breakfast balik ko diri. Dugay naman ka nag-paint, sir, sa? Like how old were you when you started painting? So ang akong interest yun sa painting, it started when I was about 6 years old. 6 years old. Before I nahim kong grade 1, ganahan akong drawing. So doon na may tindahan gamay sa Basilan, and then doon na may neighbor nga high school na to siya. Ito siya mo drawing. So every time mo ato siya sa mong tindahan, I would stop him. Don't enter the kanang store. You draw first. Drawingan ko niya. After ko niya drawingan, kasi sud na ka. Then I will study his drawing and I will copy his drawings. It's all started there, and then akong passion sa kanang comics, Batman, Superman, DC Comics, mo to gasugod ko dito dayon ang kuan. I would copy kana every panel ba sa Batman. So dito it never stopped. So the good thing about that, ang akong interest ever since kamay pa ko, wala gyud gihinder sa akong parents ba. Akong papa very supportive, akong mama very supportive. Kay other parents would say, ayaw pag-drawing ngayon ng kaskas. Kay ang katugubang paper sa among tindahan, mahurot ko to namo. Nako. Akong mama mo ana sa kong tata. Nahurot nang atong baligya nga ban paper usik-usikan sa bata Sige, pasagdi lang na diha. But when did you start painting professionally, or if that's even a correct way of describing it? Kana bang nagpainting na ka nga mura og nana kay intention to perhaps sell? After graduation, I've been to different kaning mga trabaho ba. At first,
after graduation, nakatrabaho ko sa kaning export gani. Paint o kanang mga frames sa mirror frame. Okay. So But murag mass production. Post-production, but it didn't last long. After that, I went to Manila and then I got myself into an advertising agency. So I work as a visualizer. Mga 1 year siguro to. Then when I found out na doon na sila office diri sa Cebu, I transferred diri sa Cebu. So about mga 5-6 years siguro ko sa In Cebu. advertising. Advertising. Doing this kind of mga visualization, doing mga annual report, calendar design, kaning kuan, advertising sa print ads. So all those things I did. After that, kay ang among agency na urong man naundang man to, then I decided to go kanang freelance na gyud. Kuyog na kog mga grupo sa artist. Ito na nagsugod akong apil-apil og mga exhibits. Kano sa man ni sir? Like what year would this be? Katong sugod ko at kuyog mga exhibits way back siguro mga 1993 na ana. Ni asa man ka nagpaint adto? Diri na ka sa imong studio or Di pa kay I was renting a place. Asa man, sa Cebu, sad? Oo, okay. Ulitaw pa man ko itong Okay, panahon na. So I was renting a place. And Where? Sa Gorordo. Urordo. So akong sunod nga pangutana sir is this. Nabay market difference sa imong output sa imong artworks nga nagpainting ka sa imong studio dito sa Gorordo and this new studio that you have now here inasa kita sa Kanduman. Kanduman sa Mandaue, di ba? Oh. So do you think na ay difference ang imong output? Would you be able to say nga your paintings got markedly better? Nakanindot imong painting pagbalhin mo diri sa Kanduman or pareha ra imong output sa Gorordo ug sa Kanduman? And ang sunod nga pangutana ang follow-up question niya na ngano ka unsa kay naa sa lugar? So first question first, did your paintings get better? Well, siguro technically doon ay mga changes partly, pero in terms sa quality, ang akong state of mind during that time, para na ako, it's the best that I can do. When it comes to my effort, expressing myself in pain. But here karon, the same thing, but the difference that's mas relaxed ako. Relax diri ba kay mas dako na akong lugar. Unya maka-focus ako kay mga saba-saba ba. Kay mingaw man kay diri sa akong gitrabahoan karon. Pero yeah, almost the same. But doon na lay gamay nga ang nga ni saka siguro. Kaya nag-ingon man sila go, di ba nga kaning art requires space. Oo. Ang pasabot ang space is not just space in your mind, meaning to say nga di kay kada kag una Oo. physical space sad nga murag medyo dako-dako ang imong Lugar. wiggle room, right? Yeah. So ngano ka unsa man sa imong nahinumduman sa Gorordo nga tan-aw nimo allowed you to paint back then and fast forward to today nga now you're painting in a different location nga medyo pare-pareho sa man inyong output more or less gamay ra kay diferensya. So dako sa dito sa Gorordo ni mga studio para pareha sa to ni ani hilom sa to siya unsa man. Gamay to siya. Okay. Gamay Pero to siya. nga pareha ra man imong output. Nga supposedly more space, more peace, di ba? Yeah, but Anong tanaw nimo nga murag gamay ra may diferensya? siguro ang tanaw ako ang sa technicalities ba. Sa technicalities nga side kanang kay when you say kung mo perform ka og kanang painting ang magsugod na drawing, na putting in the colors niya. Ang katong mga ang stock knowledge ba nako ba na katon agyan ako kang bilyana, limang tudlo, yung mga libro nga akong gibasa ba about painting. Mga pero buyag mga maayo mga libro hapon, yung maayo sa tong mga maestro ko na agyan. So katon ako kay natabang nako. So gamay na sigurong improvement from that. Well karon ako masulti, daghan ako nabasa mga philosophical books. Siguro katumoy naka add up sa akong status, akong knowledge karon ba when it comes to art. More to naka-add up. Pero ang space itself, physical space, mas gamay ito. Gamay kayo ito kasi compare dere. but you mentioned earlier nga pero more at peace ka karon, mas peaceful ka trabaho compared to while you were painting in Gorordo. Doon na kay makuan man ka kana ma-distract man ka sa saba mga silingan, magkantakan. Di man kay musud kay ang saba diri sa sud. So
focus ko. Yeah. Siguro when it comes to kanang time mga constraint gani, mas within the span of time nga limited, mas daghan kong mabuhat karon kaysa katong sa una. So you can come up with more artworks compared to before. Okay? mad- You have more space, more physical space, and also mas peaceful ang lugar. Less distractions. Distraction. Ang mahitabo. Nakabantay ko sir nga nagisgot ka gaganiha nga usay mo tukar ka. In fact, I know you have several songs that we play on the radio. Yeah. And then you play the ukulele, and I also saw your vinyl collections. Oh. How much does your love of music influence your paintings? A lot yun. Kay some kanang because kanang dunay mga example kay dun ako yung kanang ganahan kay nga grupo ba sa music na nag-produce. Then this group has influenced me a lot ever since yun nga na involved ko sa ilang music ba. And then kay ang kanaman ko dila kay music. Ako kay visual man. But there are certain things but kanin din grupo ha. When they make music, they can see pictures in their music. Pero doon na po'y ka ng artist po sa history po, mga artist nga, makadungog siya music sa iyang painting. So, si Kandinsky is an abstract artist. So, ang tawag na synesthesia. Synesthesia is when you can hear music through visualization. So, sige siya pintal, makabaw sa unsa tong nato certain interpretation sa iyang mind. Yeah, I remember that. I once heard an interview with John Mayer. Naghisgot siya when he plays music, he sees colors. John Mayer katong the guitar player, yeah. He sees colors. Kuno. So what do you call that? Synesthesia? Synesthesia. Wow. So dili na siya kaning sakit. It sounds like a disease would. Synesthesia ko. So give me an example of an artwork by you, Adessa de Guillermo, nga naapektuhan or na-influenced by music. Give me an example of one of your artworks. Katong big painting na ko last year, katong Lamdag. Okay. Lamdag was influenced by the Beatles, A Day in a Life. Oh, wow. A Day in a Life, a song from the Beatles. Yeah. So, ang akong painting is, ang middle is katong realistic na historical. Ang side is katong modern ako mga figurative painting. So, ang A Day in a Life is a song, mura siya kanang patches gani. Different songs nga mag-patch together. Ni McCartney o Lennon composition. So, most of to imuhang artwork. Most of to hitabo nako. Nga diri skilled puros to black and white ang mga figure pero ang tunga is kaning realism. Nya dire distortion ang figure. So imong i-combine. I-combine to. Okay. Mura sa guan kaning Bohemian Rhapsody. Diba? Mura 2-3 songs combined pero into one, right? Pero sa Bohemian Rhapsody it was done early 70s. Pero ang katong ang una gusto na isa katong yung A Day in a Life. A Day in a Life. 1967 pa man to. Pila mo kuno to kakanta kuno according to the Beatles? 1, 2, murag duha ka kanta. Duha ka kanta i-combine. I-combine niya giusab-usab ang kanang middle bridge ba unsa ang pagsumpay. Gagamita ka ng orchestra nga saba ba, sigsaka-saka crescendo ang music. Haron lang masumpay. So are you also like that? Do you also hear something when you paint? Nakakay madunggan or do you actually listen to music while you're painting? Sometimes I listen to music when I paint. Sometimes ay mapunan ba ka sa music? Papawangon ako. Pawangon ako and then I listen to a certain music in my head na. Bisan pag napaong ng akong stereo, the music still continues in my mind while I'm painting. Pero dili siya pirmi. Dili siya pirmi. Like magpaint ka, dili pirmi na you can hear music. Dili pirmi, dili pud pirmi. Sometimes totally ganahan ko nga mas hilong patay kitanan. Pero ang music nara sa akong hunahuna. Pero other times po mo, undang ikog pintal, look at my paintings while observing, I played my ukulele. You know, just like musicians ba? Naiuban nga musicians nga mo settle na sila og sound unya either mo retire na sila or mo undang na sila kimong music. So kanang bandaha o kanang artista mo na gina yung sound murag ganing mura siya ni choose na siya og sound ba mahog ba.
Napoy uban nga mga artist nga sige lag reinvent. Sila usab-usab sila ang ilang sound nga murag kung fan kaniya 10 years ago, maminaw kaniya karon di na lain naman ni siyang artista. Dili na ni pareha 10 years ago. So mo nang mga artist nga sige lag reinvent, sige lag kanina evolve, di ba? So I guess mangutana ko nimo Adeste, like unsa man, like are you an artist nga who has settled in a style, a kind of painting nga diha na lang gyud kakutob nga dili nakaganahan nga mo evolve or mo innovate pa kay successful naman kaani nga kind of painting, so dili na ka mo improve, or are you still constantly trying to innovate and do something that scares you? Kuan, ang akong the language that I use sa pag-express sa akong visual art is through realism. An example sa painting sa akong realism. O kanang distortion. Ang kanang akong contemporary art. Other people would call it modern art. So kanang mo distorted ba? Distorted. So Distorted realism figure. meaning to say it looks like it's real, and distortion meaning to say nga na siya pagka real pero imong gi-distort ang reality to that it looks becomes weird, right? Or strange, di ba? Strange para mo na siya. So to me, these are two different languages ba? Like this is Spanish, that is German. But ang essence, ang unod sa gisulti are still the same. Which is honesty of expressing what you feel through these languages. So ang style is just a medium, but what really counts is the content. So nahugag you've settled in with realism and Contemporary distortion. So you've settled on that. You have no more plans to do something else. Well, Does that still excite you? It excites me. It would fall into kaning experimentation. So you do that every now and then? Not anymore. Not most of the time, but seldom ragid tayo. Nga naman? Because you don't like to experiment, or is it because you're busy doing realism and what do you call this again? Kanang distortion. Distortion. Well, for me, I think the number one reason would be kaning I'm busy also doing. Doon na may mga magpabuhat good. So dili ka sometimes wala na kay chance mo buhat to experimentation ba that you have in mind. But when a problem pud sa experimentation, people nga katong dili kay to sila mo catch up kan ato. So it would take time para makasabot sa atong experimentation nimo ba. So pardon me for always comparing music to paintings ba. So kanang experimentation when it comes to artists, kanang painters, is not as prevalent as kanang mga singer or mga banda-banda or kanang mga artists nga solo artists, right? One of the kanang top figures in painting nga pareho nana nga kusukin involved was Picasso. Picasso in the early 1900s, ang iyang unang style nga nigawas katong blue period. Pobre pa man siya adto. I remember that. I saw a whole wall of blue paintings of Picasso in the Getty Museum. Blue. Ngato nagkaarang-arang ng iyang kuan, ang iyang position sa status sa society ni Picasso. Nausab ng iyang subject kato ng mga circus nga family ba. Pink na yung color. So pink period na blue, pink period. After that, nakaamigo man siya ni Braque. Silang duha ni collaborate mo Lennon McCartney. Nigawas ang cubism. For 10 years to. 10 years na po na to. Nibiya na sa diad to. Lain na sa katong surrealism na sa period ni Picasso. But what made Picasso popular? There are a lot of things. Para na ko, no? One of the main reasons that the guy was really a genius. Because every basic art, kanang form of kanang visual art should start in good drawing man. And he's really very good at drawing si Picasso. So dili ni kong malimud ba unsa siya ka maayo gud sa kanang sa drawing. And then everything that comes after that is so very easy for him. Ang ubang mga artist mo gud nga mga modern artists sa iyang panahon ingon gud nga damn this Picasso nga nagtuo ko nga nabuhat na nako ni koy bag-on buhat na day niya. Ana siya ka maayo. So si Picasso wala siya one
particular genre nga nakapasikat niya nga murag Katong cubism. mo tayo nakasikat niya cubism. Oh, pero katong blue period sikat na siya ato. Sikat na siya ato. Oh, So, dili pero dito- pagsugod pero ang iyang amin ako ang iyang di pa kay siya daghang, di pa siya kay dato. Oo. So dili pa siya maay pagkabutang sa Katong society, blue niya, ang blue period niya. Oo. Pero pag pink niya, sugod na to saka. Sugod na siya saka. Okay. Okay. Samot na balik siya sa ni sud siya sa cubism. Dito na gid siya nasikat Siya mayo. kanya. Murag Plus daghan siyang mga maayong connection si Picasso. Mm. And Picasso was a person nga maayo mo storya ba. Wa to siya manifesto at dito wa to siya musuwat og manifesto. I think but maayo siya mo storya si Picasso, maayo siya mo PR si Picasso. Kato si Braque yang partner, friends man to si Bach. Dakong tao pero maulawon man. Layo ra kay siya ni Picasso, personality. so may to mo marketing ni si Picasso Oh, day. may Martin si Picasso. Unya kanang doon lain po siya sa present. Doon naging mga tao nga doon naging certain kanang magnet gani. Charisma? O karisma, grabe gito karisma si Picasso. Siya ingon siya kanang basta grabe to siya karisma. Doon naging mga tao ngayon ana. Naghisgot ka sir nga si Picasso, some people call him a genius, right? No. Ako, makibaw ko unsa ng genius sa math. Panlitan, ingon ko nga 5 plus 5 divided by 5 square root of 10 divided by 3. Give me the answer. Answer na yun. Genius yung math. Oh, mathematics mo na. Oh, math na siya. Pero kung artist, how do you know if, how can you tell if an artist is, like you said, like you described Picasso, genius na siya. Unsa ang pagibaw nako? Di, para nako no. Kanang it would take a thief to know a thief. Pero Okay. siguro to catch a thief ba. So ako kay experience mo ko ano, ma-feel good na ako, makita gyud akong ebidensya ba nga maayong laki gyud siya. Katong yung amigo si Braque. Kaya nagbuwag mas after 10 years, murag Lennon McCartney. Yeah, what can you say about Picasso now? Ingon si Braque nga, well, he used to be a very good artist. And now, what can you say about him, sir? Well, now he's just a genius. He's just a genius. He's just a genius. So, pasabot ni Braque, bisag unsay ang buhaton, dawaton sa mga tao niya. Ipunta na mga ito si Picasso nga, Munso Picasso, do people really understand you? Kanang your painting, kanang cubism. They don't understand cubism. They endure it. They endure it. They endure it. So dili din na siya technical nga description ng genius sir sa painting. Di ka kaingon nga genius gini siya kay may kay siya lines or whatever. Dili siya, it's not a technical description. Bumbitan-bito si Picasso. There are lots of work by Picasso nga which looks like a forgery ba or a fake. Pero yang buhat sa to pa meaning ang iyang quality dili sa mag permanente ba. Sa pa mga trabaho nga good for nothing sad gani. So yung ana ba nga case. So kung may ka mangukay, kita gid kani nga ay dinhi, kani nga ay gini, kani bati ni garbage na. So lisod siya sukdon de ang genius when it comes to art, right? In the same way nga lisod siguro i-measure ang genius, but you know, for example, the Beatles. The Beatles is widely accepted as the greatest band that ever walked the face of the earth, diba? Yeah, it's so true. that's kind of widely accepted, right? Especially among the older ones, diba? So ang kanadeng art, it's not as kaning as measurable if you wanna call it that. Kay kung siguro kung hunaw nimo ang Beatles, di ba they were only together for a limited time, or 10 years or 10 albums pa to sila or something like that. Sa recording sa recording mga 10 years lang, pero as a kanang friend siguro mga 15 years. Yeah. So ang one of the measures of course is the number of albums sold, di ba? Number of CDs, whatever. Mga number ones. Number ones na. Maybe that's a kind of technical measure. Gauge, di ba? So kana sa sigurong artist, siguro painter, is that fair to measure also the success of an artist based on the paintings that he or she has sold? Yang sale niya. Is that part of the kaning metrics ba of kanang maayo nga painter? It is part of the matrix. Really? Oh, part of the matrix. Pero aside from the Beatles, who's counting? Is there an organization, a company that counts how much paintings you've sold? Dili. Maybe that's called the BIR? Kaning doon ay grupo sa mga tapanan ng mga art critics and mga art collectors. Naman lang mga kaila. So unya kaning mga art auctions.
So kung mo fix na ganig tag-asa sa mga presyong auctions, it would reflect nga sa iyang Maayo din siya ng artist kay mahal. Kaya daghan ni collect yan, isa ka na iyang presyo. Okay. Pero sa music pod, example sa mga katong ni Evolve, no? Ya pagsugod kanila ni daghan man kay niingon nga wa man ni talent oy. Madonna. Pagsugod ni Madonna, ubang mga critics kung Yeah, kaya yeah. niya. She didn't actually sing well. Di man siya maayo nga Bisag singer. si Elton John, dili mo ko ni Madonna. Pero karon, status ni Madonna. Elton John, amigo na sila. Ang ni Madonna. I mean, kaning mga artist nga ni criticize na mga ngilingig ng artista. Pero later on, na-prove yun nga dili. Because it's more than just the singing, right? Oh, more than the it's singing. the narrative, it's the storytelling, it's the person's character, right? It's the way they look. It's everything, right? Everything. Package din yan. Package na siya Holistic yun ba? So dili lang siya ang tingog niya. Ang paintings, sama sa din, sir, could you see the same similarities as paintings, as music nga kaning it's not just about the painting, it's also about the story of the artist, the persona, and kaning asa niya gipintal, kinsa iyang gipaint and all of that stuff. How important is the narrative? Very important. I'll give you an example. Si Salvador Dali, the mustache, Katawan? and the cane, and the kind of bulging eyes, looking at the camera. And all these things are part of the game. So, muna siya. Si Michael Jackson, gikan sa pagkabata, lain ng music, grupo pa sila. Hangtod na usab, naputi na lang siya, hangtod na usab. Naputi lang siya. So, ang evolve ba? So, ang para akong artist, there are two kinds of artists. Katumo, stagnate lang, para ni Amor Solo. Amor Solo is a very good artist, pero ang hangtod na matay lang sa Amor Solo, ang iyang mga babae nga nagtrabaho sa palayan, nagbandana lang gihapon. So 1970s na siya namatay niya. The same gihapon ang karakter ba? Pagsugod siya way back in the 1900s. So wa siya ma-evolve siya Amor Solo. But technically maayos si Amor Solo. Amor Solo is the teacher of Martino Villana. So in a way si Amor Solo lolo na mo sa painting. Di ba na may mga paintings, na yung mga movies, na yung mga songs nga ages well. Meaning to say nga, kaning salida panalitan, let's just say for example, Star Wars, even if you watch Star Wars now, it'll still look good, right? Yeah. Because they didn't use a lot of special effects, CGI. Kay ilang gibuhat is they really made the spaceships and the planets. They really created them miniature size lang. They shot it like it's real, right? Yeah. So muna siyang example of an artwork nga movie nga it ages well. Kanang painting ba? Does it also, are there paintings also that don't age well, or are artists very sensitive to that nga dili gid sila maghimo og painting nga dili mo age well? Karang, I mean, ang iyang status nga sikat siya. Katong isgutan mo ni Amor Solo ba to nga nagbandana gyapon. Bandana. Wala na may bandana karon pananglitan nila mo. Dili naman nabgamit og kaning how much is of that? How do you make a painting kanang classic ba nga? Dili siya ma-age ba? Ma-outdated, out of style. Dili siya mahupas ba? Ang iyang example Mona Lisa, di ba? Mona Lisa, it's a classic. It's a 1400s 1400 nga beauty sa babae. Naabot na lang tag 14, 15, 16, 17. And it still moves us, right? So, karon pila ka turista mo tan-aw nga sa loob. What is that? What do you call that? These are kanang mga, when an artist kanang expresses himself or herself kanang with sincerity, with honesty, ang emotion ba, dili man na mausab. Pila pa ka century ang muagi ang the same emotion ang tao mo hate, ang passion sa tao mo love, kana dili man na ma-erase bisag unsaon nang nimo nagtabon sa bagong sanina, bagong style sa hair cut, di man na mausab. But there are certain psychological na expression ba sa naong sa babae, parang Vermeer with the pearl earring, dili outdated, dili mohupas ang iyang charm o charisma ba. So mga artists na sensitive sila na, like they would never put, let's just say, a cell phone in a painting because a cell phone will not make sense maybe in the future. Pwede gyapon ibutang nimo kay because Leonardo was painting a woman with fashion during anang style during that time. Pero di man ang the way she smiles,
it's still the same way you smiles that when a woman fascinates you and makes you interested in her. So katong mga qualities mga mabutang sa painting. So Universal. yun himong universal siya nga language nga. Dili siya ma-preso sa time. Bisan katong mga Mahimo painting ni siya timeless, Rembrandt, yeah. para to sa si Amor Solo. Bisan pag karon ato ka sa auction na tago kay na mga presyo ni Amor Solo kay ang katong mga babae nagbandana nga nag-harvest. Bisan pag ilang attire outdated pero ang sensuality, ang expression sa smile sa babae dili man out of style. Yeah. Ma-out of style lang sa nina ang tanan. Well, I guess sakto man na nga kanang fashion pananglitan mag-uso mo ng fashion, di ba? Oo. Technology mag-uso na siya, pero I guess what you're saying is in spite of the fact nga ang ilang sinuluban kinaraan pananglitan or ang teknolohiya kinaraan kay ni move forward na ta, ang universality sa expression sa iyang mga mata, sa iyang lihok sa lawas is the one that makes it timeless. Oh yeah. Right? Mao na siya. Oh. It's not really the dress or the kanang hairstyle ana. But ang kanang something kana bang quality sa human being nga dunay connection nimo ba nga pwede nimo ma-feel karon is kanang usa is ang emotion ang kanang mga gesture sa lawas sa tao dili man only when a good artist can capture that then he or she is able to communicate that to the next generation. Mobita tayo ko nga ako swerte na lang kay kung 50 years or 100 years dunay tao mo tan-aw sa akong painting nga maingon nga the person who did this did a good job, then my work is done. Kaya my work is done as a human being kay as far as kanang inspiring others is concerned ba. I guess that's the number one thing that a human should do and can do while living in this world is to inspire others. Speaking of inspiring others, speaking of your work is done. Speaking of, you're talking about purpose, right? Oh. Unsa man ang why ni Adeste de Guilmo? Why do you paint? What are you trying to do? What are you trying to capture? Kuan, ana ra na siya ang well mura na taga anyway taas na nga level mo ra na taga meditation no. But para nako ba? It is why do I paint? Because there are certain ideas and feeling that is inherent in me that I want it to project on canvas. So I would like these people to see what I see, inner vision, in my inner vision. I want them to see the world through my eyes, through my vision. So when you're looking at my paintings, you're not really looking at the world. You're looking at the world through my vision. That's how I see beauty in the world, and that's how I perceive it. So I'm preserving that perception for the second fellow to be able to experience that vision. So it doesn't matter this next generation, third generation, how many centuries after. When a human being stands before my work, then he sees my vision. Yeah. So you're trying to capture what's inside you in your painting. In my so, emotion. So going back to my first question, why? So what? Why do it in the first place? Well, spiritually speaking, it's like at night time when the moon is bright, it seems like the moon is shining. But actually the moon is not shining. I mean, it doesn't emit its own light. The light comes from the sun. So, biblically, we are creation of a higher being. Then, when we create something, I mean, there's this inner urge in us that makes us to go and create something. Then it's a reflection of the ones who created us. So that's your why. The creation now creates something. So you're trying to, aside from capture what's inside you, you're also trying to
pay homage to the creator by painting? Like, Yeah, something is like that your that. why? Nga, Yeah. you're trying to worship the creator by your paintings? But not literally. Talking about it in purpose, but I can only feel it silently. I cannot utterly say, because I'm not really a religious person. I don't go to church every Sunday, or do I hear any mass because I was baptized as a Catholic? No, maybe I'm just spiritual, So yeah, but I'm not religious. But when I'm doing it in a much more natural way, when I feel it, when I'm not, instructed to do it by something higher than me, then it must be natural. Instructed to do it. Can you please explain? Kung pasabot mo instructed to do it. When I'm not instructed by a dogmatic act, then I'm doing naturally. Then I was born for this. So imong pagtuo is that you were born to paint. To express myself. It's natural to you to paint. To paint. In a way, if I am going to give meaning to what I'm doing, it would be that. Which in the first place, I'm not really kind of per se a religious person who will be doing that because of instruction. Because I'm doing it naturally. As a human being, ni-evolve lang ko nga. Yung ani na gid akong nature since I was 4 years old. So you feel like it's as natural as breathing to you painting? Yeah, it is. It is. Because I couldn't imagine myself. Because every day I hold a pencil or a ball pen in my hand and draw anything. So you're saying if I had to rephrase imuhang why and why you do what you do is because it just comes naturally. This is just a natural thing for you to do. That's your why you paint, because you can't help it. Yeah, I can help it. It becomes like a part of myself. It's like breathing. Yeah. So it's like that, inhaling, exhaling. Unsa man sir, like do you have like karon kitong gasurianay ta karon, like we've been talking for almost an hour now. Yeah, was there a painting that propped up in your head, like unsa man, like how does your day go? Like, do you have like visions of a painting every now and then when you breathe, or when you eat, or when you do interviews? Like unsa man, like what okay, my question I guess is, take us inside the mind of a Desi de Guilmo. Unsa man imong hunahuna, how does a painting pananglitan appear in your head? Well, a painting appears in my head when I'm say it just it comes out in my mind, all out from nowhere. Okay. Yeah, it could be like a mother and child, or a harvest. So mukalit lang siya pop up diri sa akong mind. So ang mind man to, it's like a platform mo gana mind. Whether psychologically or spiritually, and we are not the mind, our mind. We are our soul. That's why ang mind platform na siya. So mukalit lang siya gawas. We have no control over that. People are saying we can't control. We can't control over that because other people, kadaghanan sa mga tao ingon nga, who are you? I am my mind. Dili, no. You are not your mind. You are your soul. That's why when you have an imagination, then you can use, when I say picture a whale, can you see it in your mind? Yes, I can see it. So, ang katong kisa man tong nagtan-aw sa imong mind. Dili to ikaw. Ang mind is less more or less screen. But ang problem with the mind, kalit na sa gawas, on turn and off, dili ni kaka-control ana. Sige lang bisag unsa ra yung gawas ana. So how do you manage to capture that infinite stream that is your mind? How do you know which is worth painting and which is not? So, kung doon na example no, pop up na imagination na kay a certain angle sa kamungot ka nagunit sa bata o ng position sa tiil sa bata. And then when I give attention to that, masolidify ito siyang picture ba? Magkano to siya ka-solidify? Makuha ko bang paper? Ako itong isang sketch. Naghisgot ka sir og word nga natural nimo ang mo paint. Oh. You feel like it's like breathing to you.
Pero naghiskot sa kaganiha nga medyo di na kay ka maka-experiment kay medyo busy ka, right? Oh. Ang kanang suguon ka or somebody commissions you or asks you to do a painting is in a way not natural in the sense nga kung ikay papilion kaning maybe perhaps lain ta imong buhaton, di ba? Pero namang kay buhatonon kana imong buhaton instead. Yeah. Does that feel different to you? Nga usa ka painting nga imuhang yung ganahang buhaton or usa ka painting nga gi-commission ka or gisugo ka pag-paint. Does that feel different to you? And do you see the output also, ang diferensya sa output sa usa ka butang nga gisugo ka o sa usa ka butang nga ikaw gyud mismo ang nipili sa trabaho? Ikaw ka no, I've been a lot of that situation before ba. Ang akong experience is that kanang dunay uban nga mo suggest nga buhati ko ani mo ganahan ko. Pero nay uban nga musukwahi ang ako bang paminaw ba? Or ako kay kaganahan ana. Dayon ang akong buhaton na I have to look at it logically na lang yun. So I have to buhatan na ako ng composition. Everything I move is with reason nga ba. Pero mingon siya nga buhati ko ani ganahan kay ko spontaneous akong dagan. Dili kay ko ma-pressure sa pagunahuna. But kanang di kay ko ganahan, ma-pressure ginagunahuna ang akong. So ang usa ka butang nga for example gi-commission ka o gisugo ka pagpabuhat, you make it your own. In other words, para mabuhat nimo. So naagyoy panahon sir nga gisugo ka or naay nagsulti nimo nga paghimo usa ka painting nga inani pananglitan niya nibalibad ka kay dili nimo kaya or dili nimo type or whatever for whatever reason. Wala makay kukuan. Pang naka-experience na kayo kay kadaghanan sa mo request nako kat kabaw man sila nga unsa gyud ang style nako ba. Para mag certain so style. They will never ask you to do something that you would not do. It's within your your style. I remember Michelangelo. Sa Michelangelo ba katong Sistine Chapel. Gipugos man to siya pagpabuhat og ato. Really? Wa man dili man to siya ganahan buhat ato. Nganong ipugos man siya to? Nganong di mo siya ganahan mo buhat ato de? Ang istorya ani kay si Michelangelo nakahuwa mo kwarta sa commission niya is sculpture man to siya. Sculpture to niyang lubong sa Pope. Karon kay wa man to madayon ang katong lubong sa Pope kay namatoy gubat na hitabo ba. So na-cancel to. Pero ang Pope naka-advance na kwarta niya. Karon ang kwarta kay ipadama niya si ang Papa. Padama to siya kwarta si ang Papa. Bata-bata pa man to sa atong panahon na ba. Ang nahitabo ato ang kwarta gipalit magyuta. So di na to niya mabalik tong kwarta nga to sa Pope. Nahimo naman kang sculpture ka. Nahimo naman kang sculpture. Wa pa man kasi sige sa trabaho niya ni advance na so wala na human ang sculpture wala to mahuman ang katungguan. Wala gyud na human. Wala mahuman. So dili lang ka na human nagubat pag yun. Nagubat so wa to masabot ka padayon na cancel na tong project pero naka-advance nagbayad ang Papa, ang Santo Papa. So supposedly bawion ta to ni. Mabawi to hindi naman siya kabawi kay napalit naman to yuta. So ang gibuhat sa Santo Papa siya nga dali kay genius man. Pero wala pa to siya pa makita unsa ka siya kamaayo sa painting. Sculpture ngil kayo human ng Pieta. Karon kanto bang sa Batikan ang kani kisame ba pintalan na unsa kadako usa to ka football field kitrabaho to so motoy murag iyang murag silot ba dili so sa mo to gipaint gito ni Michelangelo on the ceiling or sa gipapel dito sa dito gipaint gyud so puting hangada niya to dito kay tempera man to nya ang kanang plaster what's the tempera sir? Dili tempera kaning kaning plaster na siya ba? Semento. Semento. So kaning siyang kuan presko. Ang tawagan na presko. So gahangad gito siya ka painting ato sa ato gito siya. Ang presko painting sir is that magbutang usa kag basa nga semento diha. Samtang basa pa tong semento. Katong plaster of Paris, ato ka mo pintal sa basa. Inig kauga atong imong gipainting mo gahay mo settle na to siya. Piyawa sa? Kalisod kayo na og bugahay na to di nakakapital. So ang imong assistant mag-andam ng semento. Ikaw ang katong figure dako pa to sa real nga tao dagko man to kay kanang atong kisame di sa Santo Niño dublihon nagka tulo siguro. Ana to kataas ang 16.
ito niya, usa to ka football, upat ko to katuig niya gitrabaho. Di siya ganahan to bitong dili man ko pintor, sculptor man ko niya. Basta ganahan ko ikaw gid mo pintal. Iskapo siya. Nilayas to siya oy niya. Suko gid to sa tupapa ang mga sundalo pagpangita niya. Ayan, dito man siya tago sa bulon niya. You know, dili ninyo surrender na sa Michelangelo. Gubato naman ang bulon niya. Pabalik siya. So dili siya ganahan na to yung gibuhat na what is now considered a masterpiece, right? Adi gid siya ganahan adto. So what's the message there? Now he later on he came to love the work. Ang una niyang trabaho apostol man to, apostol ang gipabuhat sa Santo Papa, ang mga apostoles. Giguba aton Michelangelo kay wa man siya ganahay. Sa film ba, naman to yung film nga The Ecstasy, Agony and Ecstasy, Charlton Heston ang artista. Sa film, ato siya tavern ba, kay bati man kayo, akatong mga apostles ba, inom siya nga, ato siya inom nga to wine sa tavern. Karon kay doon na may kanang customer nga ingon nga, asluman. Gitilawan sa katong kuan, tagya sa tavern, aslom yun. Agibungkag nga tong mga keg, tinuo yun. When the wine is sour, pour it. Balik siyang to sistantal, guba niya. Iguba to niya itong apostoles. Siya, murabag ang... Sa Sistine Chapel? Kung mapugos, guguba to niya ang apostoles. Kung magbuhat na may kakagtrabaho, niya kabalo man siya nga at stake ang iyang dungog, gani. Nagkamang mga artist, naa sila si Leonardo da Vinci, naa sila si Raphael. Puros man to mga painter, di man to sculpture siya. Sculpture man siya. Ipapintal siya nga to. So, might as well, buhato na yung pinaka-best nga mabuhat niya. So, ang Santo Papa itong pangura to asa gira, buhat study, dili na lang ito, buhat niya padayon itong apostol, buhat study sa katong creation, sa kalibutan ba? Katong pabuhat lang Adam, sa Noah. Ipakita niya nga ito ang sa Santo Papa ang kanang study niya dito sa lamisa niya. Sige, nagbomba dito sa kampo nila. Sige, ginagawa ng kapitan. Sige, gisubo mo. Yan, tanaw saan ako ni. Ganahan na ng Pope. Gipadayon. So, 2 years. 4 years. Nya, si Raphael, itong artist mo Raphael, usama po ito mga genius, katuluman na sa ka-genius, nagdungan nga ng panahon na ba, natagsa na namitabo sa history. Kato, inikahuman niya trabaho pintal nga ito, na ato sa Yahweh, nga siya rin mo sirado atong sumisud sa kanibang sa chapel ba, sa Sistine. Harong way makakita nga to sa trabaho. Kay katong Bramanting architect, kay paborito man ni Rafael, doon ang pabuhatan ni kopya. Ablihan to niya, pasudlo ni Rafael, pasaka nga to, patanaw nga to sa mga trabaho ni kopya. So later on, the moral of the story is sometimes you don't have to like what you do, but maybe eventually, you know, you do, right? Murag you do it. Makatun ma-challenge ka. So tanaw nimo wala siya in the same way nga nangutana ko nimo gaganiha nga unsa diferensya sa imong artworks sa kanang gorodo pa ka nagpaint karon nga nana ka diri sa kanduman, ingon ka nga murag gamay ra kay diferensya, di ba? It's probably just your peace of mind, di ba? Mas peaceful diri. Kanang butang nga suggest nimo og butang nga ikay mismo ang naghunahuna, wala sa diferensya para nimo. Ang output nimo dili siya kaning mas nindot or di sadya mas bati. Di kuan. Pero ambot ako lang siguro kaya ako may nagbuhat. Every time makakabaw ko nga kani inspired ko ni ako kani ganahan sa ning subject. Kani dili kay ko kay kani everything is kanang with reason. Pero karon no sa katong nahuman naman to ni Michelangelo to yung painting. Bisag karon nga kanang mga artist karon, ako panahon usa mo kita sa iyang kagagibuhat. Kanang kato siya, ang katong ang bitter ba, ang pait gihimo gyud tamis. Pero tiging lisura to, sir, kay magbuhat pa kag semento, magpintal pa ka, paghuman ang resulta ba? Ang lisod man gud sa art man gud is kanang the art of canceling gani. Dili nimo ipakita unsa ka lisod ba? Daw mamatay siya to pag pintalan to. Kaya hangad man ka. Ya dili man to flat nga ceiling, vault man to. Vault to siya. Pero nanatoy body of work sa painting si Michelangelo at that time. Dili pa lang dagan siguro. Nay gagmay lang, gamay ana. Kuan lang siguro ani nakadagko gagmay. So paningil gito sa utang gyud. Pero gibayran gyapon siya. Now what I mean is kato siyang trabaho dili gito ingon nga
nga nakaingon si Pope nga maayo ni siya kibaw na ni siya mga kay mayaman mo sculpture. Oh. Wag siya mura og historical data when it comes to painting. Sa katong apprentice pa siya, na apprentice siya og So kanang nana siya painting. more or less an idea nga kibaw ni siya mo paint. Pero dili lang ina nga scale. O di lang ang scale, pero later on na focus ang iyang medium ngadto sa marble, sculpture gid siya. Dili gid painter. Mo bito sa kontrata yang gipinter Michelangelo, sculpture. Dili painter yang So eventually after the Sistine Chapel painting, did he become more of a painter or ginibalik gyapon siya sa sculpting? naagya po sa painting kay imagine na kato siya iyang 34 years old man siya na human diri. Edad 70 years old katong Last Judgment siya gabuha kanang altar sa kuan siya gapintalan na. Siya pila ka years after siya gyapon yung pintala tong Last Judgment. So let's move back here to Cebu. Si Michelangelo muraga he's one of the kaning painters who's in the pantheon of best painters in the world, right? Let's go back here to Cebu, to Kanduman, to you, Adeste Digimo. Natay umaabot nga Tops Art Fest karong Oktubre. Unsa man imong dalhon dito, unsa man imong mga paintings nga imong ipakita sa kalibutan? Usara ka subject, it's about kaning rice harvest. So, but in my painting sa rice harvest, puros yun na ay kanang treasure machine. Treasure machine ba? Unsa man ang treasure machine? Mugaling na siya. Makita na siya. Okay. After sa harvest, galingon diha para ma-separate ang katong mga straw o katong mga... Anong i-mention man nimo? Mo man ay naasa kong mga painting karon sa tops. Puro ang akong harvest na sila mga treasure present sa treasure machine. Why is that important? Because I am portraying what is happening now in the fields ba sa harvest. Kay example no si Amorsolo when he painted harvest, wa may machine. Puro sa man mga tao gud ang nagtrabaho ba. Kanang effort gud sa ilang kuan. But now ang machine ug ang tao work hand in hand. So with the aid of kaning treasure machine, mas dali ilang trabaho. Mas dali ang production sa kaning pagkuan sa galing sa So medyo mas modern ang imong contemporary akong kuan. Unsa nahitabo karon. So dili siya pareha ni Amorsolo kay ang ila mang gi-feature karon dito sa top si Humalon og si Abiliana. And then si Abiliana was a student of Amorsolo. So ako kay under man ko ni Abiliana. So si Abiliana wa man to siya mobuhat og mga harvest to distance himself from Amorsolo ba para malahi siya kay direkta man siya nga under ni Amorsolo. Wa siya mobuhat og kaning painting kanang harvest kani. Ang iya kanang landscape, portrait, landscape. So ako karon silbi third generation from Amorsolo. Buhat kog mga kaning harvest, rice harvest, pero with katong machine kaning treasure machine. Kanang rice harvest ba kanang farming mga paintings, that's considered classical, right? Kuan as a subject siguro, as a subject. Genre man, genre work. Kanang farming, painting and all of that, which you will display, and I think also part of the auction siguro. One of your works, which is the farming. Unsa tanan nimo nang kaning farming nga theme? Like, is that something? Because technology always changes, diba? Maka-improve magyud na, diba? And maybe the imong gi-mention nga treasure machine will probably be obsolete siguro in the future. Maybe lain na pud ang ilang gamiton siguro pag harvest, right? Is as a topic ba, as a subject for painting, how do you feel about kanang farming, kanang that sort of subject matter ba? Like, is that something that will persist in the future? Will many artists will still do, or at least be inspired by it? Or do you think it's something medyo nagka-rare na nagawagtang na simply because kaning mura og maybe the technologies will change and all of that stuff, and maybe that scene will no longer be true in the next few years?
Well, Tanaw nimo. tanaw na Ang ko. future na nga klase nga painting. Ang future ani nga klase mga painting is that it will remain to give mankind a reminder ba the connection between us and nature gani kay kanang direkta magud ang imong paglihok gud kadto sa earth sa kalibutan. Pero in the future perhaps ang the way nga we cultivate our food ba. So harvesting is just one of the process, but maybe in the future mahimo ng tablitas. But ang appeal sa kanang connection sa tao with the earth while harvesting ba, dili mawa siguro para nako. Ang message ba nga how important it is to have a connection by direct connection to the earth ba. You know, your subject, which is farming, what's the title of that particular painting? Katong i-auction, Oh, Golden Harvest, Golden Harvest. Baby Don't Cry, a Dragonfly. Golden Harvest, Baby Don't Cry, Dragonfly. A Dragonfly. A Dragonfly. Can you explain to us the title? Well, this is a big painting. Okay. And in the background are kanang mga farmers ba workers Okay. with the machine, katong treasure ba. Well, from a distance kay ang ilang background katumang rice field nga bagong na harvest ang palay, golden kay ang color. And then from afar, it's the golden harvest. Yan, sa middle ground, there is this kanang woman. What do you ba? mean by from afar it's a golden harvest? What do you mean? What's a golden The harvest? color of the kanang rice field ba? Okay, it's Gold man golden, siya. oh, brown. Oh. That's why it's called the golden harvest. okay. Golden harvest. So, but kani siya ang significance mo ni with a universal look ba. Ang katong mga tao ba, dili sila particular, anonymous sila. So they become grupo lang ba. Mura sila nakauna sa color sa kanang gold gani. All you can see is kanang dominated by the kanang golden color of kanang sa rice ba. So dili maklaro ilang mga naong. Di kay maklaro na, pero ilang lawas klaro lang. Why did you make it like that? Siguro from a distance ba, ma-overwhelm ka sa kanang colors ma-overwhelm ka. So ang imong focus is tuwa sa katong food ba. Golden harvest. And then diri sa sa middle ground naay kabaw nya naay mama nya nga kuyog yang anak ng babae. Ang babae nagtan-aw sa nato. So kung magtindog ka in front sa painting, ang bata nagtan-aw na nimo. Murag nagtanan nimo. Oh, mura na kita stranger nya. Kahilakon siya nya, ma'am mo yung nga ayog hilak kay amigo ra na. So with the mother and child, mas particular na ang mga naong o expression sa figure karon. Okay. So ang uban nga tao dito walay klaro dili naong. kay klarong naong. Pero ang mama o Dapat sa anak, bata mas klaro na kayo, klaro na. Okay. So ang mama na comfort sa iyang bata nga ayaw hila kay kadlaw kay amigo ra na siya, kay stranger ba. And then diri sa ubos nila kasagbutan ba. Kung dili ka moduo na siguro mga 6 inches sa painting, dili na mo makita ang dragonfly. So from afar in the sea of katong sagbot ba, how insignificant we are ba, kita mga tao ba, mura ta atong dragonfly nga di makita. Kung wa pa tumingon ng mama, tanaw na dragonfly ay hilak. So unless kanang dunay laing nga soul nga mo communicate nimo o dunay mo relationship nga matagaan kag attention, ana ka mahimong importante. Otherwise kanon ka sa imong palibot. So unless ang inahan ni value sa iyang anak, unay nagmahal sa anak, she or the child Becomes important. becomes important. Otherwise, if nobody loves anybody, then it becomes less important. Is that what you're trying to say? Di ka nang mahimo kang Insignificant. insignificant. Mahimo na kang significant kung dunay other Nagmahal soul mo. nga dunay emotional nga relationship nimo. Oh. Muhatag ito na mo interaction ba. So Otherwise, so nganong the dragonfly symbolizes insignificance. Why dragonfly? Why not another object or another insect for that matter? di kay ang title magud is like a haiku gani. Okay. Haiku. So
ang haiku katong Japanese man to nga syllables by syllables man to. So karon paminaw ni mo siya poem niya dunay symmetry, na rhyme. Okay. So pero totally ang painting is about harvest, rice harvest, but I'm giving it another meaning, another level of meaning when you look at the painting. So things are not what they seems to be. It may seem like a simple harvest, but other than that, mas lawom nga the way to see a simple thing that is happening in your presence. You know, your studio here is beautiful, is very conducive. It's big, and you have a lot of beautiful trees and a beautiful view outside, right? Pero kanang scene nga at itong hisgutan kaning farming, murag wala man na simuhang bintana siguro, di ba? I don't think it's a view that you see here in your studio in Kanduman, right? So akong pangutana niya, is this one of those visions that you have, or have you actually seen this scene in your head a long time ago? This is the story of how I was able to create that painting. A long time ago, I mean, years ago, I usually go with my wife to her kanang province ba sa Luzon, sa Nueva Ecija, Central Plain of Luzon, puros na farm, puros na rice field. 360 degrees tuyo ka, puros na patag kayo. Mo na atong kuan diri sa Central Granariba diri sa Philippines. So magkuha kog pictures na to. Have a lot of pictures of kana maka-harvest. Now out of those pictures, then I compose them in my head, and then tanaw ko sa mga pictures nga I can. So kanang nga painting, what's the title again? Golden Harvest. Baby Don't Cry. Baby Don't Cry, Dragonfly. A dragonfly. Okay, that particular painting is not just one painting. I mean, one picture. One picture, sorry. So it's a combination of a pictures. combination of different pictures Okay. that was taken there. And some of the pictures were even taken here Okay. sa Cebu. Okay. So I compose it. It's like, in your head. oh, in your head. So it's like Or do you actually put the pictures in front of you? No, I look at the pictures and then I choose the pictures that I can use. Okay. Then I recompose them in a band paper with pencil. Then I and then I copy them with those pictures na as reference. Wow. So very interesting. Yeah, that's how I compose. So when I'm painting something like realistic, it is not just one shot of a picture. It is taken from different shots of pictures. So you know, you mentioned earlier nga ang imuhang genres are realism and what do you call this? Absurdism naman kaning figurative abstraction. Figurative abstraction, which is katong distortion. Distortion, realism. So realism is capturing what is real, right? Like real. So let's go a little bit philosophical because we have a few minutes left, and I just want to go philosophical gamay. Unsa man din ang realidad Like what is reality to you? What's real? What does that mean when you say real? Well, it's a very, very deep word. What is real? Because truthfully saying, there's no such thing as real. Everything is an illusion. Even si Einstein, there's no such thing as real. Everything is illusion. Yeah, the actual quote is, reality is just but a fantasy, albeit a very persistent one. Very persistent one. Kay sa pinakagamay gyud nga molecular nga level, puros lamang dagat. Quantum level na. Quantum level ga. Everything is vibration na matatanan. So, but it becomes real and solid when you give attention to it. So, like in this situation, when I give attention to it, when I focus my energy to it, and everything, my emotion to it, it becomes real. And as far as my physiological kanang function of my eyes, of what looks real to me as a human being, when that is impregnated on canvas, then it would look real to the next person. But at a certain level lang. Kay there are such thing as hyperrealism, photorealism. But my kind of realism is not
that kind of realism. Mm. It's semi-impressionistic realism Mm. because you can still see the brush strokes. Mm. Because if I'm going to smooth it out, Mm. then it would be R- photorealism. It Oh. would look like a photo, but I don't. Mm. But I'm not aiming for that. Mm. Ako makita gyapon ang brush strokes. Mm. Gyapon ang brush strokes Mm. sa akong painting. Although you can feel the it's So, pulp. so it something becomes more real if you put attention to it. In the same way nga the mother pays attention to her child, so the child becomes more real. Yeah. Right? So once you paint it on a canvas, it also becomes real not only to you, the painter Adeste de Gilmo, but also To the viewer. To the viewer. The thing that you painted also becomes Real. more real, Yeah. right? Or becomes real at a certain level, Yeah. right? I remember Norman Rockwell. Mm. Norman Rockwell is a famous illustrator in America. He died, passed away na. He's famous of his covers in the Saturday Evening Post. Mm. And this is what he said. He said that painting is like throwing a ball, hitting a wall with a ball. Hitting the wall with a ball. Yeah. Nga naman. If you hit the wall with a ball slowly, it will bounce back very slow. But if you hit the wall very hard with the ball, it will bounce back Really hard. hard. So when your emotion and then intention, intelligence is actually focused and 100% nga imong ibutang gyud sa imong canvas, then that can be Mauntol siya kusog sad. ma-feel na sa katumutan aw sa imong painting. But kung haphazard lang imong emotion o imong intelligence gibutang sa canvas, dili na siya mako-feel sa tao because what's happening on the canvas is the quality of your mind and emotion and your intelligence is imprinted on the canvas. So kung dili ka seryoso nga tao o pagbuhat nimo hubog ka, the Di same siya thing di ang siya ma-feel. makitaan. Di na ma-feel sa tao pud nga mo tanaw. The same thing as it ano mo tukar ka, expressing yourself in music. So yung nang may tampo. Kanang realism, how do you kaning elicit that kind of emotion when you're just trying to capture a little bit of reality? Like unsa man like nganong how can you have a strong maraog feeling when you look at a painting that is just reflecting on what's real? Like unsa man like panalitan kaning painting imong gibuhat karon sa atong luyo sa imong misis man ni, di ba? Oh, yeah. So like you're just capturing what obviously is your wife holding your pet, your dog, right? Yeah. So it looks beautiful, but it looks real, but there's no punch that you're talking about now. Or is there? Maybe I just didn't find the punch. Find me kuno or tell me what unsa may ang kung bula pa ni siya nga ni untol nga wa ko nakakita. Ang Ang imo, ang sa painting magud ang pans would be ang kanang subtlety sa color ba, subtle nga color giud sa pag-express ang far ang kaning buhok sa iro nga mura siya gapas. Unya ang smile sa ako na emotionally unsa akong ma-feel sa akong asawa ba. So yeah, mo na siya. So that's the punch that you're talking about. Talking about. Unya, when you compare ang anang upper area compare sa down, kita ka unsa ka makita nimong brush strokes, murag wala na kay kung mo-mind. Correct. Ang akong full attention is to as taas, naa sa iro ug sa naong sa babay. So, mo nagtawag focus. So, not everything is in focus. So kung kamera pa na kaning i-focus nimo ang image, ang background kay murag blurred siya. Pero samot na din yuta kita ka ana man sa. Ug ako nang gabson diha mo nagi-frame abstract na. Okay, yeah, correct, yeah. Diba? Pero kanang nga kay kanang tutuwa man akong tanong full energy ug focus ka to sa taas yun. So ma-focus na mo sa iyang arios, sa iyang smile, sa Interesting. So mo na siya mo sa. You know, in Cebu, we have so many art galleries na. Yeah.
and we have the Tops Art Fest happening very soon. Adeste, like, what is your message to everyone? Why should they go to all of these art exhibits, art galleries, art events like the Tops Art Fest? Ano man diay, like, what's the importance man diay of art? Well, I would like to invite everyone out there na suri sila sa Tops to experience art ba. Well, to be oriented in art, with art. I remember when I was a student of Abiliana ba, and then he was telling us this story. Kabalo mo, kanang unsa ka importante ang art, no? Kanang there is no civilization nga mahimong great o gitawag great without art. Ang Egyptian civilization, ang Greek civilization, ang Japanese, at tanan. And so importante kay ang art. It's part of the culture, but mas taas pa mga ang art kaysa culture because katong culture gikan man to sa art, nagsugod man to sa art, then it became a culture towards sa rest na sa istorya sa whether it's a nation, a country, or a province, or a town, or a country. But ang ako masulti ingon sa Bilyana nga, kung diri sa Pilipinas, dunay, o diri sa example, dunay 7 years old nga interested sa art, nga bata, 7 years old. Unya dito sa Paris, the same pud nga panahon na 7 years old nga interested sa art. In the span of 10 years, kinsa may mas advanced nila o kanang level sa art. Ingon sa Bilyana nga mas ahead dito ang katungto sa Paris. When this happened when in the early 80s. In the early 80s wala pa mga gallery diri sa Cebu. Why mga exhibit kaayo kay minus pan. So ingon sa Bilyana, ang katong bata diri sa Pilipinas, 7 years old. Iniglingi-lingi na sa iyang palibot, makita niya lubi, saging. Pero katong bata sa Paris, iniglingi niya sa iyang palibot, makita niya mga sculpture, mga architecture nga ngilingig kaayo. So ang influensya sa art ngadto sa bata kumpara sa katong saging ug lubi nga ri. Layo ra kaayo ang one when the Spaniards gamay ra kay tuog tubo ang iyang appreciation sa art. Ay sileb. Kumpara sa katong bata sa Paris. So ingon sa Bilyana, mas maayong dunay ka ng ang bata at an early age, ma-orient siya sa art, maanad iyang mata, maanad iyang emotion ug iyang intellect ba. So exposure to art. So what happens man diay to a person when he sees a great artwork? Like maunsa man day what happens to a person? Kung ikaw makakita ka great artwork. Kung tao ka nga dili ka into art, or whether you're just a simple tao nga wala dili ka into art, ang atong subconscious ba musuyop man ana attention. So you will be taking it subconsciously, and there will come a time nga kinahanglan na kag mo express yourself creatively. Ang atong utok mo gamit atong past experience nato. The more you are kanang exposed sa art, mas daghang ka mahulbot. Daghang kang ang imong arsenal magkaanam kadako. So ang imong conscious mahulbot ka to subconscious. Pareha ra nagkaning libro nga nabasahan nimo, di ba? Nga kung if you have a conversation with somebody, kung nakabasa ka ng tapika na akay nabasahan na akay ikadalit sa conversation. Murag inana siguro nga sa imong painting kung nakay nakitaan nga sama ni anang, let's just say the way you paint the waves pananglitan, consciously or subconsciously you'll be able to probably replicate the same stroke that you saw, right? You get inspired and then makatudlo po to nimo instinctively. So going to art events such as the Tops Art Fest not only moves an artist or somebody who likes paintings and likes art, but also just regular people, right? Yeah. Nga makakita niya ng painting kaning
maybe not necessarily through paintings, maybe in some other field of endeavor, di ba? Maybe even at work. Di ba? Maybe if you see a great work of art, maybe you can perhaps take inspiration from a painting that you saw before. Yeah. Sakto jud. So mo man so importante kani ingon ani nga event sa TAPS. Ya daghang makakita ngadto. Especially atong mga ang youth na to. Yeah. Adeste, before we end this conversation, I know we've been doing this one for far too long. I know you're probably busy doing something else. But I'd like to ask you this question, but I know that kitang mga tao, we're very bad predictors of the future, right? Ang ato ang batting average of predicting the future is really, really bad. But still, I will insist on asking this question to you. Like, tanaw mo ba? Like, with all of these new art forms, with digital art, with AI and all of that stuff, like, ikaw, like, in your own humble and perhaps not very accurate opinion, unsay tanaw mo sa future of art? Asa man tapadong ani? So, you're referring to sa Cebuanos o sa Yeah, Cebu? sa Cebu, sa Pilipinas, sa kalibutan. Like, where is your genre, your kind of painting in particular, whatever it is, realism, hyperrealism, or tanan mo, asam ni padong? Mas daghang mga artist ang gawas. Really? Oh. Okay. Nya ang Like human artists, you mean? human artist Okay. kay sa una man gud wala especially in social media no. Anya ang kaning YouTube, I mean ang the way of learning ang technical aspects ba sa kanang visual art ba. Mas dali na karon. You don't need to go to kanang eskwelahan pag gani. Kay naa naman tanan sa internet. You can learn a lot from internet pag gani. Kay daghang mga maayo and you get inspired too. So ana ka paspas. So mas mudagan no ng mga artist tanaw nimo? Oh, mutagan ang mga artist. Or at least feeling artist? Oh, at least daghan gyapon. Oh, daghan gyapon. Pero mana, so mas Okay. optimistic akong tanaw. Okay. Optimistic ako. So tanaw nimo kaning the way you do art, kaning realism and the Distortion. the sculpture, the weird It's distortion. paintings and all of that stuff. Do you think Adeste de Guilmo and your kind is a dying breed, or do you feel like there will be more Adeste de Guilmos in the future? There'll be more. There will be more. There will be more. Yeah. Okay. Wilder than me. Ladies and gentlemen, Adeste de Guilmo. Daghang salamat, sir. Daghang Thank you so salamat much. Thank po. you. Thank you so much. Thank you. Salamat kay sir.